Apo! Apo! Sino di dyan? Adani inang mo anak ko! Sino nga inang mo uncle? Sino kumabay? Kinilinda! Maturugan uncle! Di inang! Ka-delivery anak ko! Anak kumabay! Ayak pa unay kay inamaw! Tinagda mga ito nagliglig lang! Apo ayak tanay! Nag-emergency delivery man lang! Unay ay! Maturugag lang araw ito nakita man ay! Ayak po ayak! Anaman da kita in-order ni nanan uncle! Jakmut ammo no anadi kita maneng! Baka naklik na! Kani! Landok anak ko nagpa-elit po! Nag-emergency delivery pati landokan! Ilan ano na di kita landok man di Domingo! Day in-order na di na minsan uncle kat inla ko na lang iti abot buti! Ayak paunay! Ano deti style ni ina mo? Agatang ti online ti landok? Sana mo na ilakaw? Kami man nag-order man eh! Nag-order manin uncle ata nakita na nga umato iti presyo iti lando isa nag-order sana tumula ilako buti manin ay paunay ito inam ka talaga napigsama ti trip na mo talaga nga daplip na kaya paunay kaya po rada pitsura nagkakanak to mangiraw naman ta inam paunay ito ba Tilando! Awanin angkal, detalang landok ti in-order ni Nana. Dapay! Dati na eh! Fire proof! Pura kita lang, basta fire! Ay, puna ti inamon! Ano nuna din anak ko? Ay, kuya! Tila, damapin-pindot na ko lakto! Ano nuna? Adaming nabuya na uncle nga how to use fireproof iso nga itesting na kano puran na kano dito balay mi uncle sana to itesting no kasano kano ti kinapaspas na nga patayin lang to'y apoy ay taure kita nating ina mo na yan talaga nga ay po unay itesting na puran na tabalay sana itesting no kasano kapaspas na ay po unay ti inam atalagan si ka tsaka mo no bong ti ulo maniram-ramang sinagto. Kaya mo. Unay ka. Tsuran na tinay. Thank you, uncle. Barang a-order to manin. Bagbagang nga rotay nam Nga order lang ta, di kita bamba, nagpakadisgrasya na, tsura kita na, makaumatay na, perme. Tsura kita na, order na, makapabadrit na inam.